Peale seda, kui Soome oma piirid sulges, on Narva piiripunkt üks väga väheseid kohti, kust on võimalik Euroopast Venemaale pääseda. Ja püha teel suureneb siin piiripunktides piiriületus märgatavalt. Nagu te näete, juba praegu on järjekord poole Peetriplatsini välja ning järgmistel nädalatel pikeneb see veelgi. Мы ждем с 9 часов, и сейчас у нас сколько времени? 2:30, да? То есть мы уже 6 часов здесь. Погода сегодня замечательная, прекрасная елка. Нужно отдать дань городу Нарве, очень красиво украшена. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы это было быстрее, и хотелось бы больше снега перед Рождеством. Вот. Ну, что есть. Так вот мы стоим с 7 утра. Это безобразие, конечно. Вчера вот была очень длинная, люди не прошли, стояли всю ночь, тут стояли на таком холоде, морозе. Ой, это, конечно, бесчеловечно, согласитесь. Да, и проходит 25 человек в течение 50 минут. Так что вот недавно прошли, вот нам еще час постоять, мы уже будем счастливчики. А пришли бы попозже, стояли бы до ночи. И, может, еще и не прошли бы. Вот мы здесь уже стоим, мне кажется, 7-й час. 6 часов будет еще 10. Да. Здесь, понимаете, атмосфера накаляется. Очень много людей спорят. Мы вот познакомились. Это Джордж, он из Франции, я сам из Сталина. Арсений. Он едет в Петрозаводск, а я еду в Петербург, а потом в Москву. Тут уже все. Здесь очень все мило, понимаете, люди уже сблизились. И когда люди сближаются, начинается накал страстей. Как вы видите, здесь не могут разъяснить, что происходит. Некоторые люди появляются совершенно внезапно, я вам должен доложить, как будто из-под земли. 5 часов стоим. Ну, слава богу, с погодой, ребят, повезло, мы очень довольны. Ну, и как бы тут уже все общаемся, тоже плюс. Большой плюс, когда начинаем общаться. Ну, не знаю, еще часа, наверное, сколько? Часа 4 простоим. Какое мнение народа? Ну, 4 часа и все. Да, как бы так. На этом я заканчиваю. Пока. Pikad järjekorrad on pühade ajal tollipunktis paratamatud, eriti nüüd, kus juba rohkem kui aasta on kehtinud täielik tollikontroll. See tähendab, et väljuval suunal peavad tolliinspektorid läbi kontrollima kõik pagasid, et inimesed ei läheks üle piiri sanktsioneeritud kaupadega. Korraga saab füüsiliselt tollipunktis töötada vaid 4 inspektorit. Piiriületus kasvab pühade ajal aga kuni 30%. Praegu on keskmiselt 1500 inimest kokku mõlemas suunas piiripunkti lahtioleku ajal. Ületab piiri inimesi, siis ma arvan, et 1800 kuni 2000 võib-olla mõnel päeval võib see tõusta. Võib, aga ei pruugi. See tähendab seda, et kõik piiriületajad on allutatud tollikontrollile, mis väljendub siis intervjuus, pagasi isiklike asjade läbivaatuses. Kutti tunnistab, et tollile valmistab täna kõige rohkem peavalu see, et inimesed ei vii end kurssi, millised kaubad kuuluvad sanktsioonide alla. Eriti nüüd, kus kingitustena üritatakse üle vedada kallist alkoholi, sularaha, elektroonikat ja luksuskaupu. Ainuüksi ühe keelatud eseme menetlemine võib võtta tunde. Tekib kohe see nii-öelda ebameeldiv piiriületajale moment, kus ta peab selgitama ja sanktsioneeritud kaupade puhul, ega see selgitus selles mõttes ei aita, et igal juhul selle kaubaga üle piiri, see kaup üle piiri liikuda ei tohi ja kõik need avastatud rikkumised, nad hõivavad meie ressursse ja see tähendab seda, et see järjekord liigub aeglasemalt. Alates selle aasta aprillis sai Maksu- ja Tolliamet ka õiguse menetleda rikkumisi nii väärteo kui ka kriminaalkorras. 7 kuu jooksul on algatatud 631 väärteo menetlust, millest pooled on seotud just sularahaga. Populaarsed kaubad, mida üritatakse üle vedada, on endiselt ka sigaretid ja autovaruosad. 631 juhtumist 327 toimusid just Narva piiripunktis. Suuresti rikutakse sanktsioone küll teadmatusest, kuid on ka neid, kes üritavad kaupu teadlikult peita, sest ületavad piiri ärilisel eesmärgil. Enamasti ja just pühade ajal toimub aga piiriületus seetõttu, et paljude pered elavad endiselt Venemaal. Но тем не менее мы сохраняем позитивный настрой. Мы верим, что мы пройдем. Пришли мы, когда было темно. Надеемся, что когда дойдем, будет еще светло. Но боюсь, этого не произойдет. Меня вот ждет таксист. Он уже давно там. Не знаю, совершенно не знаю, получится ли, дождется ли он меня. Kuna Venemaal tähistatakse pühi jaanuari alguses, pole piiriületuste tippaeg veel käes.
Maksu- ja Tolliamet paneb südamele, et piiriületuseks tuleb kodus valmistuda, panna selga ilmastikule vastavad riided ja teha ära kodutöö. Vaadake, kas kaup, mida te tahate üle piiri tuua, et ta ei kuuluks sanktsioneeritud kaupade nimekirja ja kindlasti ärge siis pakkige neid kingitusi kingitustena kokku, sest kui tollis tekib küsimus või vajadus, siis me oleme sunnitud neid pakke avama.